Shikana machine bot yeah man, sorry man, no lago ahlangana mhaka yin'wana leyi nga nghena hi muyisiri kwala na mhlo lowo sungula ya ku ta veka timhaka ta mindyangu ya vanhu ni twisisa ku ri swi le kule na yena na mina swi lava mina mara no vula ku sweswi swi na vini va swona vo lava fanele va ta kwala moyeni or yehe n'wanuna lowu a nga vona timhaka a fanele ta kwala moyeni hayi lowu wa chomu ya munghana wa mina ni ta veka swa ndyangu wa n'wanyana hayi boti loko ri manetwa mirhongo ngopfu mali humana ka hi n'wina un'wanyana wo lava ngo swi swa vanhu swa hlohlotela swa wrong hi lava la nga twa swona la nga vona swona a fika ta hlamusela moyeni mi nga lavi ngo swilo hi ndlela ya wrong bot man sorry man inkomu kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SA Plus Anete exikarhi ka vhiki wa koho hi sweswi exikarhi ka vhiki 10 minute ntsena ku bela hora ya 12 na ku ra ku Afrika Wa Vulavula ka munghana lonene FM mina ni khalanga Pet Matebula n'wana rismat wa jimo xitlanga wa xingiritano wa xicecana makunelo wa ndandadzi wena mingisero me kona nga ningisela ro la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na kuma ku audio streaming ya munghana lonene fm.co.za to humele tinhlayo ti komba ku hi kolomi ya ka 62 wa mamiliyoni la Afrika-Dzonga la ya se dawa ka bula na bona statistician general Risenga Maluleke bula ba tlhantlhela swo ku kahle hi fike njhani va tirhise maendlele why leswi van'wana va nge bona a va hlayiwangi swi hi fike njhani ka swiyimo swoleswo se hi mhaka leyi nga ta va kha hi languta mingisero munghana lonene FM ka nhlekani wa siku ra namuntlha ka nongonoko Afrika Wa Vulavula hi ndlela leyi mahungu ya tele swinene lama ya nga koho ku katsa na leswaku dokodela Nandipha Magutumana a va fanele va yi khota namuntlha kambe va kota ku ya hi ku swiviko va nhlangano wa wa Afrika-Dzonga va le ku vikeni leswaku va wili va titivala a le aseleni leyi va tshamaka ka yona hi ndlela yaleyo kasi va hluwa vanharhu ka nandzu walowa wa Thabo Bester va milandzu leyi ya vo yi hetelele yi herisiwa hi ndlela yaleyo se ta lava va tiva nawu loko ma karhi ka yi famba na masiku hi ndlela leyi la ku twa ku va ri yini vona hi fike njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo hi ndlela yaleyo mingiseriwa munghana lonene FM nakona ku Afrika Wa Vulavula ka munghana lonene FM timhaka tingani leti mi nga kumeri na tona 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula DP @sabc.co.za @Afrika munghana handle ya X hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wu yisa ku yini ku na vatswari a siya vuswa va kombisa ku vilela hikokwalaho ka ku hehla ku yiviwa swakudya leswi swi va ku swi rhumeriwe ku studiwa hi vana a swikolweni se ni twa va pfa va kata na vadyondzisi kwala se ni twi nga ri vo swi nyanyisa ku hava mudyondzisi la nga yiva ku swakudya swa kumbe no va vulavulela hi swona mudyondzisi a yiva swakudya swa vana ku hava mina kana loko ri ku ma n'wi tiva ni byeleni wele kwi ku hava mudyondzisi a nga yiva ku swakudya swa hi swi kona sweswo kambe mswitani i tlhelo rin'wana leri kumbexani hi nga ri langutaka ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo se yima ni sungula laha ka mhaka leyi ya mbilela hi yoho ya ku hikokwalaho ka yini munghana lonene FM yi nga yangi amakhado municipality a Lutrigat loko ku ya simikiwa pfhumba ra timhaka ta vutleketli hi ndlela leyo hungu leri ri nga rhumiwa roho hi vufambisi hi nomo wa Sesi Rose Chabalala hi leri va ri leswi hungu leri va ri kumaka i ku client lawani ku nga ndhawu leyi ya timhaka tetiya ta vuhlayiseki bya vanhu na timhaka ta vutleketli eLimpopo ehansi ka vurhangeri bya MEC Florence Radzilani hi yo yi nga teka xiboho xa ku yi lava ku tirhisa kumbe yi lava ku tirhisa switichi leswiya swimbirhi se loko mi ri na swivutiso swo tala ku ya amahlweni a swi ta va swi ri kahle ku mi vutisa vo va ndhawu leyi ya ku va fike njhani ka xiyimo xa ku va teka xiboho xa muxaka wolowo i ku ya hi leswi ni nga rhumiwa swona loko ku ri ku a ni swi vulangi kahle kumbexani Sesi Rose va ta nhlongola hi ku a ni swi ta vula ku ni ta va ni nga vulangi swona leswi swi nga xiswona kambe ni twa nga ri ni swi tshahise swona leswi va nga ni byerisa swona ku va ndawulo ku nga client hi yo yi nge te yi langa naswo hi nge yi sindzisi ndawulo ku yi langa na lava yi nga va langeki ku ngo va na swivutiso ku hikokwalaho ka yini hi nga langeki kambe sweswo
hina swi tivi ku hi ta ku yini kambe leswi a hi ta mi byela swo hi swoleswo ku n'we van'wani ma lava ku vutisa swo karhi hi mayelana na mhaka yeleyo hi ku ya hi no Moses Rhodes lava va nge swi huma ka lava va tirhanaka na timhaka ta vubindzurisi ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga xiyimo hi xolexo client ku nga ndzawulo liya hi yo yi nga teka xiboho xa ku munghana lonene hayi ku swi vula yini mina ni swi tivi se hi nga ha ngheni kwala mhaka yaleyo ku i hungu leri va ngeteni mi hundzisela roho seke hi ta va hi kha hi bula timhaka toleto hinkwato na n'we mi nga landzelela tinhlayanhlayo letiya ti nga andlariwa hi statistician general Risenga Maluleke a hi buleni mi vona yini n'wina hi tinhlayanhlayo letiya ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta n'we tanihi rixaka ririmi ve ri vanhu vo tala hi vo va nge le ku yeni va nge le ku tateni a Gauteng vanhu vo fana va huma a Limpopo hi vo va nge le ku tateni Gauteng hi ndlela yoleyo se antivi ngomeri yini 0860002543 na ri teka riqingho rero a ni teka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. wo sungula hi loyi ni hleka Mashimphukeni. hi pfukile mikwima kwa Ephukeni Vilankulos. a khensa Moni phemanyana leya ku tinhlayihlayi ta vanhu la Afrika-Dzonga leti va nge se nghena mutivi wa swona. ya A ni la ku veka rapisiwana nyana. No vileliswa hi swin'we na khensa i system yin'wana ya hi pfuna na the ruling government kumbe mfumo wa hina ku kota ku yisa vukorhokeri a vanhwini. Mara sweswi mi nga twa mi swi vula nyana swa ku mi a ni hlayiwangi maxa. A ni hlayiwangi ene ka bloko la ni tshama kona ni twi vanhu vo hlaya kwalaya va complaina hi system leyi nga tirhiwa ku komba ku nga ku a va hlayiwangi. Se my take i ku swi nga endleka kuma ku tinhlayihlayi hi maxa a to va reliable ndlela leyo a ku na system yin'wana hi nga yi endlaku na kolomu ti-border gate kwalaya a ni ta capturiwa ku na vanhu vangani vanhu hlapfa vangani lava nghenaka la tikweni maxa mi ni twa nga ku i tinhlayi leti nga ku a ta hi pfuna ku tiva reliable ku swi tiva ku ni van'wani va fohla ya i subject yin'wana na yona ya siku rin'wana ku why na swi tisa ku na challenge yaliya mara mwaxi na leya ku na vaakatiko va kwala South Africa mwaxi hina ti-ID hina yini mani twisisa ku no Department of Home Affairs a yi fane yi hi pfuna kun'wana mwaxi nga ku hi se hi swi vulavulanyana nkama ndzhaku mwaxi sorry ku phindaphinda timhaka mara ta vava hi ku a hi fane system ya hina yo register vanhu yi hi pfuna ku hi tiva ku nona nhlayihlayi ta hina i tingani ku system leyi va yi tirhaka ya lavo fambafambe maxi va tirha ntirho wo saseka ngopfu mara hi nge vuli hi ti-ba xifuva hi ku ti-reliable hi ku ku na swivilelo kumbe mutivi wo swona loko a ta a nga hi pfuna ku inana mara ku vula ntiyiso a ti-reliable ti ta hi bisa makanyene ti bisa na mfumo makanye maxi hi laha hi nga ta sungula kona ku xiviko lexi xi pfumapfuviwe njhani se ni tshemba ku va ta hi byela ku swi endlise ku yini swi ta kota ku hlamula sweswo xivutiso xa ku loko ku ve maendlelo ya ko i ku loko vo fika va kuma mhani leyi a hi nga kumbexana va kuma ematshan'wini va kuma Krugersdorp n'we mi nga ri kona swo vula ku loko ku ve va swi kota ku hlamulela na n'wina ku hayi mina ni tshama na mukhalabye lava va hi entirhweni kumbe swi ku tuka swi ku chakana then ku hi ta twa ku swi endlisa ku yini methodology ya koho hi wu nga ta hi pfuna ku yisa mahlweni unless loko ku va ku estimata loko ku swi ta hi tirhisa mara a swi hi tirheli ngopfu a no la ku vilela yaleyo maxa kambe loko mi kha mi vilela hi yaleyo mi ri yini hi leswi se swi nga huma ku swona ke swi vula yini ka n'wina mi ze mi nga ti nyika nkarhi wa ku mi langutana ku n'weta ni vavulavuli va ririmi leri mi talele ngopfu kwihi sweswo swa ku taniya ni lo vona leya valungu ku valungu nga ku nhlayi ya valungu a no va mulungu no wari ya mina ngopfu laya muhaxi mi ni khomela ku vulavula valungu ri kwani yena ku va ku valungu nhlayi ya valungu swi tikuma nga ku se yi botlini kusuka hi 96 muhaxi swa vavisa swinene ku loko hi vulavula hi valungu muhaxi a hi languteni hi economy va tsutsuma na butsa ro tala kwalomu va yaku kona hambi u nga ri ku tsutsuma as per se mara kwala swi endla ku va kumeka va nga ha tali a swo vula ku a ve le ku tswaleni muhaxi ve le ku tswaleni ve le ku andeni nhlayo ya vona mara wari ya hina i ku valungu ve le ku sukeni la tikweni and a va suki va khomi swinchalwani va suka va khomi mabutsa mo tala and end of the day swi affecta na ikhonomi ya hina yi kuma ku mali ya huma tikweni and then a ka ha ri na mali muhaxi a ni un'wana yi vurile kwala ka nongonoko wa lowu siku rin'wana a ku o va ha mali
loko a ri na mali a ta rhurha se swi vula ku ma swi tiva loko hi mile ku va rhuriseni va na mali va ta tshama njhani ka ndhawu ya tiko leri mi tsandzeka ku nyika vanhu mati va ta tshama njhani ka tiko leri mi tsandzeka ku nyika vanhu gezi a nge ku ri na mulungu ku hala giyani ku hala ku nga na vo ma 3 billion letiya mo president a nge teri ve le ku endleni ka plan ya ku tivuya nga dyiwa ta swikimi swa mati a nge ku na bunu ku hala kremetati ri na timali ta rona moaxi ku na ti-reason to tala ta ku na mina loko ni ri bunu a ni ta hleketa kambirhi ka nharhu unless loko ku na swo tala leswi ni nga swi siyaka swi nga endlaka ku ni nga vi ni famba mara in a normal circumstances nhlayo liya yi ta kumeka yi dwingila vhele yi kumeka yi hansi hi mhaka sweswo so it's a concern, it's a challenge ni cancel mara van'wani ve ri na n'wina van'wani ve ri na vandla ra vona botpita na ro ra hoxa xandla ku hi rihi vandla hayi mi nga ni katsi mina sweswo i ra botpita 0860002543 kambe ni kandziya lanta vuyeni ku teka ya mahlweni ndaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani mpfukeni botpet epfokeni n'wina minjhani hayi pfukini mani a kenza hayi di botpet ka miyexe botpet state general Risenga Maluleke ve le ku tirheni ngopfu ene khale va ri ku hi tirheleni hi ku identifya ti-service delivery leti fanele kumbe vukorhokeri lebyi fanele byi nyikiwa hi government ka vaakatiko tani ka xikombiso tihlayohlayo malembe ndzhaku before COVID-19 general Risenga Maluleke va komba ku ku na need ya mati a Giyani until sezomkhulu minister wa mati na president Ramaphosa va identify Giyani ku fanele ku va na a project ya mati. Now already the project is like a progress the whole Giyani matikula manga under Greater Giyani municipality already the project is there. So mina my challenge eku state general va independent kumbe that yiva yiri independent unit liya ya vona department ntakomisa it's a unit because it's not a department because it's statistics so she reported ka president so ku ya hi mina look that in state general ava na team ya vona ava nyika powers ta ku phela vona vo fika va nyika ti-recommendation ku xota mati Giyani a Limpopo ku hava tirhi ndhawu ya so ku na challenge ya crime hi ndlela yaliya so a fanele va nyikiwa ti-powers ta ku va kota ku instructa ku va na constitution ku byi nga ta kota ku Risenga Maluleke va va na ti-powers ta ku va lerisa mfumo ku yi service delivery ka vaakatiko a Eastern Cape ku xota yini a Giyani ku xota yini ka Tom Kakala hi ndlela yaliya se vona vo fika va recommenda mara va hava ti-powers that's why mi va twini president Ramaphosa va ku va tsaka hi state general hi mhaka ku va pfuna mfumo ku va yisa ti-service delivery ka ti-communities ta hina mara problem a hava ti-powers hi na challenge ya vukorhokeri ku hava implementation va tirhe ngopfu state general Risenga Maluleke ku identify the-service delivery ta hina but what is the implementation from local government provincial and the national my vona xikulu xa mina a va nyikiwi ti-powers inkomo 0860002543 va ri tinhlayinhlayi ti koho miri yini ku na tin'wana tinhlayinhlayi ti komba ku nhlayo ya vanhu lava humaka a Mozambique yi le ku yini ehansi lava taku haleni swi hi kambirhi swi leswi ma swi tiva un'wana kha vula loko a kha hlela ku swi hi kambirhi swi nga endleka ku ya hansi hi mhaka ya ku lava va nge le ku teni a tikweni se a va ha tirhisi tona tindlela leti a ti endlaku va kumeka kumbe hi mpelampela tinhlayo ta vona ti loya ehansi hi ndlela yaleyo kambe n'wana mingiseri loyi nhleka ahe botpet na vaxomu ahe papa botpet no va na timhaka timbirhi ka siku ra namuntlha yo sungula i ya swikolo leswi nga kona a tikweni ra ri Tiyani botpet swikolo leswi nga Tiyani ni nga twa hi nga ku kumbexana hina vatswari hi hina hi ti tlheriselaku ndhaku hi hexe hi mhaka ya ku xikolo xo fana na Tiyani Academy botpet xi na vana vo tala lava ni vulavulaka hi vona vo tala va suka a kusuhi na swikolo leswi nga makiwa kusuhi na vona
leswi ku vulavuriwaka hi timhaka to anytime swi nga pfariwa hi mhaka ku swi hava vana. So hina as hi ri vatswari loko hi tsutsumisela vana ka xikolo xi ri xin'we vana va fika va tala hi tsandzeka ku solve problem ya ku hi twa ku hi nga ku mathicara ma dyondzisi swona hi fanele hi solve yona instead ya ku va hi tsutsumisela vana aka xikolo xin'we. Xin'wana botsete swikolo swa hina swi hava ma-security loko ku ri ku gate yo va yi pfariwile swi vula ku fanele munhu a babele n'wana huma tlilasini va kha va dyondzisa pfula gate ma yi vona botsete. So ni twa hi nga ku hi le ku tifeyileni na hi ri vatswari hi hexe hi mhaka ya ku tsutsumisela vana ka xikolo lexi va tele vana lava nga ka xikolo lexi ya botsete va tele i xikolo xa mfumo lexi mi vulavulaka hi xona i xa mfumo hi botsete lexa academy lexi xa Tiyana Academy. se xiphiqo yini a ni loko vanhu va vula va ri no kona ku dyondzisiwa ngopfu se mina ni nge eze hi ri vatswari why hi nga vi na plan B ya ku mathicara lama va nga koka swikolo leswi swo fana na vaakani na vamahlori va va na yona distinction nga na mathicara lama ma nga Tiyana Academy. kambe loko va nga swi lavi ku tirha mi ta vandla yini a mo hetelela mi languta vana va n'wina loko munhu a nga lavi ku tirhela community botsete swi vula ku i fanele a tshika a hi fanelanga hi nghena na munhu loyi a fanele a pfuna community botsete. So swi vula ku ri swikolo swi ta pfariwa ivi mundzuku ku ya hundzuka mademe lama hi tlhe hi vuya hi ku tsotsi ti tumbela kona hi government loko yi pfarile a ku na lexi nga ta va yi kha yi xi endla botsete laha ma swi vona na meto so xin'wana xo ku hetisela botsete ni twe mi va ni hlamula liya mi nga rhuma hi sis Rose yi twakarile mara mi no twa hi nga ku yi nga ha yi amahlweni ngopfu botsete loko a mo hi kumela sports person xa Razilani so hi ta kota ku vutisa swivutiso leswi hi nga na swona because sis Rose a ni voni ku is the right person ya ku va nga hi hlamula hi ku helela leswi timbilu ta hina ti nga yi swona hi leswi swi nga humelela ka xitichi a ni ri hi swo mhaka phela vete loko ku ve ku na swivilelo a swi ta va swi ri kahle ku swi kongomisiwa kwele ka ndzawulo se n'wina mi lava ku swi ndlisa ku yini ku ndzawulo yi tisiwa futhi moyeni mhaka yikulukumba mhaka a ni botsete sweswo a mi hlamule ku va ri client hi yona yi nga ala ku xitichi xi kumeka xi ya leyi yi hlawula swimbirhi leswi swi nga kona hi leswi botsete a ni sweswo a hi vulavula hi timhaka tiko a ku nga ri timhaka ta xitichi swimbirhi loko ku vulavuriwa laha timhaka ta road accident wa twana a ku ri a swi angarhela tiko hinkwaro se loko ku hlawuriwa switichi swimbirhi swa tilanguage timbirhi ku siyiwa xitichi xin'we swi vula ku tilanguage letimbirhi hi to ti nga na nkoka ku tlula leya hina language na a hi lwi na leswi va nga swi hlawurisa swona hi lwa na ku ri hina hi yime kwihi hi wela kwihi swi vula ku loko mundzuku voteriwa vona Razilani hi ku i premier swi vula ku machangani matsonga ka hina ya salela ndzhaku west loko hi salela ndzhaku hi mhaka ya switichi radio yinene leswin'wana swa vukorhokeri ke ku ya humelela yini loko hi swi tikisa sweswi so mhaka leyi ni yi voni nga ku ya hata ya kule ngopfu botsete a yi nge heli swilo leswi ni swi vonisaka swona yi nga twakala yi ri mhaka ya lula hikuva hi yi vulavula sweswi laha moyeni mara loko va ta va ta hlamula community kumbe xichava xa vayingiseri va Munghana Lonene kwalano hi nomo wa vona va nga rhumeli sis Rose lava hi ngoto ku sis Rose va byeriwini ku hi tsandzeki ku endla leswi mhaka leswi hi ta vutisa vona swivutiso because hambi ho tisa sis Rose kwalano hi ku hi lava ku vutisa vona swin'wana va ta tsandzeka ku swi hlamula because of vona vo lo byeriwa leswi va nga byeriwa swona okay kumbexana a hi sunguleni hi basisa laha leswi mina ni vula swona a ku ri ku tolo a ku ri na ku ringanyeta ka ku laviwa vufambisi bya xitichi na va ndawulo so sis Rose va hlamulaka ka xitichi va kume ku lava va tirhanaka na swona lava rhangelaka xitichi va byela ku leswiya i client yi nga teka xiboho se va nge ri hi mhaka ya sweswo swi vula ku SABC a yi nge hi hlamuli nchumu hi mhaka ku hi voho i client yo yi nga teka xiboho swi nga leswi n'wina tanihi vaaki loko mi ri na xivilelo mi vutisa yini client matsovo client yaleyo hi vulavulaka hi yona hi lavaka yona a moyeni hi ta vutisa yona hi mhaka ya ku loko ku ri client yi tekaka xiboho xexo vote a ni tshembi ku yi teka xiboho yi ri yoxe yi teka xiboho na varhangeri va combination ya switichi va vutisiwa ku decision ya n'wina yi ncini hambiloko a ku lo famba switichi xin'we ntsene botpet a swi ta tikomba ku hi mpelampela va hava budget ku nge fambi switichi swimbirhi ku sala xin'we a ku fambi xin'we ku sala swimbirhi ku komba ku hava budget please a kombela botpet nemetweni xo va ka va swi twa ni kombo ta cancer 0860002543 mingisero me a hi kumeni statistician general kambe andaka loko mixo justice machines a hi byele ku mahungu ya wa rin'we ta yimise kwini ya mixo
wa twa empfumawulo wa hina se swo vula ntsena switsumingisi romeko a hi tekeni xiboho kwala hi nga koho hi xava mathikiti leswi swa ku hi siku ra ku hi tsela se mi sungula ku he khalanga a ku ni zaminyana hi ti mina leswiya ai mina leswiya mina leswiya swa ni bo mina swa ni bora so he khalanga a wu hi zaminyana mina kumbexani anti mina mara swa ni bora leswiya a swi lava hi xava sweswi mathikiti nkarhi wa ha ri koho hi va na woho hi ya tiphina hi tikomba leswi hi nga xiswoho hi tinyungubyisa hi xihina masivo hi ku hi ya tlangela na tinqambi teru leti ti nga hetelela ti va toho ti nga ta va ti ka ti tlhomiwa risiva hi sikunkulu hi ndlela yaleyo se ni yimele mun'wana ti la ta kota ku bula na vona van'wana i vadyi va bangu hi swona hi nga ta ona swivongo swa vona ni vula ku van'wana i vadyi va bangu a hi vadyi va bangu ni kambe hi vo hi lava ku bula na vona no vona ku pfumela kumbexani rito ra vona ra ha ri kahle hiko va vulavule ngopfu tolo munhu wa xikwembu ni ze ni va twela vusiwana kambe i mani va amukela mun'wana tinhleka ni mi amukeleli ka munghana lone hi loseni va kalanga hi losana vayingiseri ri vadyi va bangi va ka mayilafuri machanyari ya mpofu ka tsele ka kakanda tumingi ai ni mi tlhontlheli ni khomeleni ai a ni nga swi tivi ku ni vanga yini la mun'wana tolo a mi ri ku tirheni swinene mi kha mi tisa xiviko mi sungule hi ku xiyisa kwale ka president mi ya xi andlala kusuka kona mi vulavula na van'wani va vateki va mahungu sweswi mi fike kaya hi lava ku hi bula hi xoho xiviko lexi kambe ni lava hi sungula a masunguleni hi ku xivutiso lexi xi talaka ku sungula vanhu va nga se hlela xiviko lexi ku ya hi swikhedzakhedza leswi nga koho i ku xi pfuvapfuviwe njhani hi ku van'wana va hehla ku hina hi vitaniwangi hina hi hlayiwangi sweswi swa ku taniya hi nga sungula kwalani mun'wana va tiyisile lava va ngo a va hlayiwanga muhaxi loko hi hlaya hi ri teka pfhumba ra ku hlayiwa ka vanhu ra tiko hinkwaro misava hinkwayo ku hava tiko leri ri nga tshama ri hlaya vanhu hinkwavo va helela mi ta tsundzuka ku eminkarhini liya ya khale liya ya minkarhi leyi ku nga tswariwa hosi Yesu hi yona a mi vitaniwa va ku hi kombela mi ti vonakarisa haleni vukosini ku kota ku mi ta kota ku hlayiwa se masiku lawa swa ha olovi ku vitana vanhu va ya ku lomuya tihosini na lomuya ku tshamaka tikhanselara hi ya va hlaya va ri kona leswi vulaka swona hi va landza emakaya van'wana loko hi fika hi kuma va nga ri kona va ye mintirhweni ngopfungopfu lava va tshamaka va ri voxe van'wana hambi va tshama na van'wana va ye mintirhweni van'wana va ye masin'wini van'wana va ye kun'wana na kun'wana leswi va garingela timhaka ta vutomi se swi nga ti tano loko hi fika hi ku vanhu loko hi kha hi hlaya vanhu hi fanele ku hlaya tiko hinkwaro loko hi fika endyangwini hi kuma ku nga ri na munhu nkarhi wo tlhela hi tlhelela ku talatala ku fana na loko hi endla leswi va nge ti-sample survey leswi hi n'wi valanga laha na lahaya a wu kona se loko hi lava hi nga ka hi nga va kumangiki van'wana ku ri nkarhi wa swipimelo swa COVID a swi nga olovi ku hi va fikelela kumbe hi va kumi hi teka mbalango wun'wana lowu vitaniwaka post enumeration survey hi tshaha xiphemu xo karhi xa tiko hi ku ya hi miganga na madoroba na lomu hi ngo hi le mukhukhwini na lomu mapurasini hi tlhela hi ya hlaya ra vumbirhi se ntshaho wolowo hi fanele ku fikelela hinkwaro se hi ya langutisa hi nikisana hi xiave hi xigava hi xigava hi ya kota ku vona ku lava hi nga ka hi nga va kumangiki hi nkarhi wo taniya hi tiphesente tingani se hi swona leswi hi tirhisaka swona ku kota ku tlakusa nhlayo ya tiko hi swona swi endlaka ka xiviko xa tolo loko hi xi paluxile hi humesi na leswi hi swi vitanaka undercount lava a hi va tlurile hi nkarhi wa census ku hi ta kota ku tlakusa leswaku undercount i vanhu lava hi nga va siya kumbe ku pfumaleka ku va pfumala loko hi ya lomu makaya ku hi ta kota ku tlakusa nhlayo ya tiko yi kota ku fikelela laya hi tirhisa tiphesente tona tetiya
se a hi ngheneni ka xona xiviko lexi ku ya hi laha mi xi paluxekaka koho Mwanati ku ve na timhaka to tala leti mi nga ti kombisa kambe ku na leti hi nga vulaku ku hi to tiphuphu ta tsalwa leri a mi ri andlala tolo kusuka kwele ka tinhlayo ku hi suke ka nhlayo yonge ku ya ka nhlayo yonge hi nga sungula kwalano leti mi nge i tiphuphu ta koho ka xiviko lexi hi ti xo sungula muhaxi loko la bulu ra hina mi boxe leswaku hi rhange hi ya xi andlalela president sinta vateki va mahungu matirhelo ya hina eka statistics South Africa ma ni swipimelo Mwanati Ncindani kombe mi tlhelela ka Mwanati hi twa ku xiphiqo xa riqingho leri nga va ri ndlise ku yini loko va Ncindani va ha lulamisa na Mwanati laha a hi ngotani xiave xa ku hlamarisa xa 3 million rand xi fanele ku winiwa eka Hollywood Bet spina zonke jackpot race spina hi 2 rand kumbe ku tlula exikarhi ka 8:30 na 10:30 wa vunharhu wa vuntlhanu na mugqivela wun'wana na wun'wana na vusiku Hollywood Sportsbook i vafambisi va ku beja lava nga le nawini Hollywood Bet yi seketela ku gembula hi vutihlamuleri vanhu lava nga na malembe ya le hansi ka 18 a va pfumeleriwanga ku gembula vahlori va tiva nkarhi wa ku tshika ku tlanga National Gambling Toll Free Counseling Line 0800 006 008 va Statistics South Africa va ta humesa mimbuyelo ya nhlayo ya vaaki ya sweswinyana ya CENSUS 2022 hi ti 10 ta October ku hlayiwa ka vanhu hi nhlayo ya vaaki hinkwavo leyi endliwaka endzhaku ka malembe yan'wana ya 10 vuxokoxoko lebyi hlengeletiweke ka nhlayo ya vanhu yi tirhisiwa ku kunguhata na ku teka swiboho hi mfumo na swiyenge swin'wana swa rixaka mimbuyelo ya CENSUS 2022 yi ta nena hi xivumbeko xa rixaka ra Afrika-Dzonga kuma marungula hi xitalo eka census.statsa.gov.za maswo Mwanati mi fane mi ya swi lavisisa ku hi fike njhani ka ku xinavetiso lexi a xi fane xi tlange tolo xi ku ri kho xi tlanga namuntlha loko se swi hundile kambe sweswo i ntirho kaya lowu mi nga ta wu landzelela a hi tlheleleni a mi kha mi kombisa ku tanihi xiyenge xa State South Africa mina swipimelo swo karhi hi nga sungula kwalani hi nga se nghena ka tiphuphu letiya mi nga ti xaxameta ina muhaxi xipimelo xikulukumba lexi hi xi rhangisaka i ku hava munhu hambi a ri president wa tiko kumbe premier wa xifundzankulu kumbe hosi eka vukosi byo karhi kumbe n'wamabindzu loyi a kumaka xiviko xa hina xi nga si paluxiwa hi ku tirhisa tiyindlu ta mahungu to fana na n'wina ku tivisa tiko hinkwaro se na president loko a xi vona u xi vona nkarhi wun'we na vaakatiko leswi swipimelo leswi swi na nkoka ngopfu ka matirhelo ya hina hikokwalaho ka yini leswi humelelaka hina leswi hi swi vitanaka independence swi vula ku a hi fanelanga ku tirha ehansi ka ntshikelelo and a ho ka hi nga hloniphi muhaxi i ku va eka hina va Statistics South Africa muakatiko un'wana na un'wana u ni ndzinganelo swi nga yi hi ku loyi i president kumbe murhangeri kumbe i yini se hina leswi swi vitanaka independence ku tirha hi chuchekile loko hi ya va hlevela president va vona ingaku xiviko lexiya a xi veki kahle kumbe a xi sasekisi mfumo kumbe ku sasekisa vona ni van'wana va ku mi nga se xi humesa na ha rhanga ni ya bula na tiko hi leswi na leswi ku endlela ku ni ta languteka ni sasekile swi ta vula ku a ha chuchekanga se hi fanele ku tirha hi ri ni ntshunxeko lowu nga helela se a hi ngheneni ka toho tiphuphu letini a hi sunguleni ka tinhlayihlayi ni ta famba na n'wina ku ya hi laha mi nga swi xaxameta ha kona ku swi hi nga swi pfuvapfuvi kumbe mina ni mi kanganyisa mi nga ha koti ku famba kahle hi ndlela yaleyo a hi sunguleni ka tinhlayihlayi hi ku angarhela laha n'wina mi nge tinhlayo ta vanhu population vanhu ya vaakatiko i 62 wa mamiliyoni
lava va tshamaka haleni Afrika-Dzonga hi ku ya hi siku ra vumbirhi ra Nyenyenyani N'wexemu ku nga siku leri hi nga sungula hi rona ti-census ku va hi swi kherisela laya hambiloko ku ri ntirho wa ku hlaya vanhu a wu lehile swinene kambe hina leswi hi swi vitanaka reference night kumbe reference day ku nga siku leri hi nga sungula ha rona se swi nga leswi mi ta tsundzuka leswaku loko hi hlaya ro hetelela hi hlaya vaakatiko hinkwavo a hi ri eka kwalomu ka 51.8 wa mamiliyoni se sweswiwani a ku ri lembe ra 2011 laha xikarhi a hi pfa hi nyika mpimanyeto kambe mpimanyeto a wu fani na loko hi hlaye vanhu se swi vula ku hi tlhandluke kusuka hi lembe leriya ra 2011 hi tlhandluke hi 10.3 wa mamiliyoni ku ta fika la se hi nga kona. Leswi swi vulaka ku makulele ya hina loko mindla hi tiphesente ya fambisa ku yini? Lexi kombaka xona hi tlhandluke hi 9.8 wa tiphesente. Se kuna leswa ku famba ku misuka Limpopo mi ya a Gauteng kumbe KZN sweswo mi kume yini kona? Xo sungula muhaxi ndzi ta rhanga ngopfu hi sweswo swifundha leswi swi nga va ni xiave xikulukumba xi nga kuma vanhu vo tala i xifundhankulu xa Gauteng xi landzeriwa hi xa Kapa N'walungu ku ta xa N'walungu Vupela-dyambu ku ta xa Vuhuma-dyambu hi swona swifundhankulu leswi xa Vuhuma-dyambu ku nga Mpumalanga hi swona swi nga kuma xiave xikulukumba ngopfu N'walungu Vupela-dyambu ku nga North West se loko swi te tano leswin'wana swifundhankulu swi kumeke swi tirhele endzhaku a swi vuli ku nhlayo ya swona a yi tlhandlukanganyana kambe loko yi tlhandluke swi kha swi rhumela vanhu va swona eka swifundhankulu swin'wana xikombiso xifundhankulu xa Gauteng xi kuma mphakelo wukulukumba wa vanhu eka vanhu lava humaka matikweni ya le handle xi tlhela ku tlhandlameta kwalano xi kuma vanhu vo hlaya swinene eka vanhu lava va humaka eLimpopo ku ta tlhandlameta lava va humaka eKwaZulu-Natal na kun'wana ka swifundha hi swona swifundhankulu KwaZulu-Natal na Limpopo na vanhu vo huma matiko ya le handle leswi ku ya n'wina mahlweni ni khomeleni ku mi nghena no n'wina a ni twa nga ri mi fike makumu inkomo kasi xifundhankulu xa Kapa Vupela-dyambu Western Cape xi kuma mphakelo wukulukumba ngopfu eka vanhu vo huma matikweni ya le handle eka xifundhankulu xa Kapa Vuhuma-dyambu na xifundhankulu xa Gauteng. Se a hi languteni swi vula ku sweswo swi ta pfuna mfumo ku wu kota ku twisisa mhaka leyi va vulavula hi ya xitimela xa kusuka Gauteng xi ya Limpopo ku xi ta hunguta ntlimbano kumbe swi hlamusela ntlimbano lowu hi wu vonaka ka N1 lembe na lembe hi minkarhi ya makhisimusi Good Friday sweswo hi nguva ya Paseka ku ya mahlweni. Se a hi yeneni mahlweni hi languta ka timhaka leti ta dyondzo hi ku na toho mi kume swo kuma lomu ka dyondzo hi nga si fika kwalano a hi rhangeni swo swifundhankulu leswi xifundhankulu xa Gauteng hi xona xi nga rhanga ngopfu emahlweni hi nhlayo ya vanhu lava xi nga na vona xifundhankulu lexiwani muhaxi hi xona xi nga na 15.1 wa mamiliyoni ya vanhu xi landzeriwa hi xifundhankulu xa KwaZulu-Natal xi nga na 12.4 wa mamiliyoni lexi nga na vanhu vantsongo swinene i xifundhankulu xa Kapa N'walungu Northern Cape xi nga na 9.4 wa mamiliyoni. Se eka timhaka ta dyondzo hi ve ni xivutiso lexi nga nghena eka timhaka ta ku hlayiwa ka vanhu ro sungula xalomu vana lava va nga na malembe ya
ya ku ya fika eka 4 kumbe tincece va dyondzaka va ri kona. Hi ta kuma leswaku vunyingi bya vana lava se va le ka tindhawu kumbe tindhawu ta vuleteri lava sungulaka ku dyondza leswi hi vitanaka early childhood development. Kasi lava swifundzankulu leswi nga ni ntshikelelo i xa Kapa N'walungu ni xa N'walungu Vupela dyambu. Hi swona lomu vana va nga talangiki swinene. Kasi vanhu lava va nga pasa matric kumbe grade 12 lava va nga na malembe ya 20 ku ya ehenhla se va le ku tlhandlukeni hi xiyimo xa le henhla. Swi komba leswaku dyondzo ya hina yi le ku antsweni hikuva lava ya khale a va nga dyondzanga xikolo kumbe lava va nga lo dyondza nyana va tshika va nga si heta eka swikolo swa le hansi se va le ku enhleni. Hi vona ku tlhandluka ka lava va nga na ntanga ya leswi khale a hi swi vitana grade standard 10 ntanga grade 12 kasi hala tlhelo na va lava va hundzaka ka matriki hi vona na vona va ri ku tlhandlukeni swinene haleno tikweni ra hina. Swi nga va swi kha swi khumba timhaka ta nhlonge timhaka ta dyondzo kumbe mi vone yini ko? Valungu ni vanhu lava va nga va rixaka ra ma-India kumbe lava humaka etlhelo ra vuxa lava hi ngo ti-Asians hi vona va nga emahlweni. Vantima va nhlonge yo fana na mina na n'wina na makhaladi hi hina ha ri ku ni ntshikelelo. A hi languteni ka timhaka leti timbirhi kumbexana hi ta hetisela hi tona n'wana ti ni khomeleni tani ni lava hi hetisa hi mhaka leyi ya timhaka ta matshamelo na vukorhokeri hi ku angarhela ku fikeleleka na ku ka byi nga fikeleleki hi hetisela hi swona ku xiviko xi kume yini kambe endzhaku ka loko ni hundzisenyana leswi ni khomeleni tani n'wana ti tatana Risenga Maluleke bona va suka ka Statistics South Africa tanihi statistician general lava nga le ku nyikeni xifaniso ku nga nkomiso wa xiviko lexi xi nga andlariwa matolo mayelana na ku hlayiwa ka vanhu loku nga va kona n'waxemu. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Sweswo mingisero mugana no FM lo sala timene ta nkombo ku va yiva awara yan'we hi le ku buleni na statistician general Risenga Maluleke lava hi nga le ku buleni na vona hi kha hi languta ka xiviko lexi va nga xi andlala tolo eka vaaki ni le ka president va kombisa timhaka ta tinhlayohlayo ta hina tanihi rixaka ku se hi tlakuke ku fika kwihi hi ndlela yoleyo. N'wanati a hi languteni a hi nkarhi a ni twa nga ri hina nkarhi wo tala kambe a wu talangi hi ku a ni ta tsakela na ku twa ku mina ni vulavula ku ririmi leri mi kume yini hi mina kambe ta hetsela hi swona matshamelo ya vanhu na timhaka ta vukorhokeri nkomiso wa koho mi kume yini n'wanati? Hi kume leswaku vanhu lava va tshamaka eka tiyindlu letiya ti nga ha ri ku hi nga vitani ku ta xikaya kumbe ti-traditional houses ti-traditional housing letiya ta mabyasi letiya na lava va tshamaka emikhukhwini va karhi va endla. Leswi vulaka swona ku na ku tlhandluka ka vanhu lava va nga ka tiyindlu leti ti nga akiwa hi switina leti hi ti vitanaka formal housing ti tlhela ti fuleriwa hi ndlela leyi nga laviki ku pfuxetiwa lembe na lembe. Leswi swi katsa na vanhu lava va tshamaka eka tiyindlu ta nxavo wa le hansi leswi hi swi vitanaka low cost kumbe ti-RDP hi ku na to tetiya a ti fuleriwi lembe na lembe. Lava va le ku tlhandlukeni vunyingi bya vanhu va ka hina kusuka eka CENSUS ya 1996 yi nga ya magidi n'we makume nkaye magidi n'we madzana nkaye makume nkaye ntsevu ku ta fika eka CENSUS leyi hi kuma leswaku ku na ku antswa. Kasi hala tlhelo vanhu lava va nga kombisa leswaku va tirhisa gezi ku layita kumbe ku voninga yi tlhandlukile swinene eka tiko hinkwaro. Leswi vulaka swona i ku mphakelo wa gezi hi nga vuli leswiya swi nga kona va nge load shedding masiku lawa kumbe mphakelo wa gezi hi ku siyerisana. Mphakelo wa gezi
kumbe tintambu ta gezi ti ringeta hi matimba ku fikelela mani na mani ko va ndhawu yin'we kumbe masipala wun'we va nge i Madlangeni le a KwaZulu-Natal wu nga hansi ka tiphesente leti ti nga 40. Tiko hinkwaro le ka ku tlula 40 wa tiphesente. Kasi eka mphakelo wa mati ko va swifundzankulu swimbirhi leswi swi nga tlhelelanyana endzhaku kumbe swi nga tlhelela endzhaku loko hi languta census ya malembe ndzhaku eswifundzankulu swa Limpopo na Kapa-Vuxa. Swifundzankulu leswin'wana swi languteka swi ri ku tirheni kahle eka timhaka ta mati. Ya swi ta vula ku hi ta va lava ta hi byela ku hikokwalaho ka yini hi tlhelele a ndzhaku. Ni twa mi kha mi ringeta ku mi kombisa mi kha mi byela president ku va ta tiyisisa a hi xivandla xa n'wina kambe va fanele va tiyisisa ku ndliwa xa n'wanchumu ku hi ta fika hinkwerhu hi va kwalaha ka ku tlula 40 wa tiphesente hi mhaka ya ku fikeleriwa ka tintambu teto ta gezi hambi sweswi kan'wana ti va ku ti nga ri na nchumu. Gavula muhaxi nawu wa hina a wu hi pfumeleri ku lerisa varhangeri kumbe hambi ku ri vaakatiko ku endla leswiwa swi ta mi olovisela matirhelo ya n'wina ku ya emahlweni. Hina ho paluxa tinomboro ntsena swi helela kwalaya kambe a swi boha leswaku ndzi swi boxa sweswo muhaxi. Kasi hala tlhelo yana mahlweni mina ni rhangi la ku rhanga n'wina min'wana kasi hala tlhelo eka timhaka ta vurimi xifundzankulu xa Limpopo hi xona xi nga rhanga emahlweni eka ku endla matshalatshala ya vurimi xi landzeriwa hi xa Kapa-Vuxa. Leswi swi katsa na sweswi vanhu va tirimelaka va endlela mintanga yo kuma swakudya kwalomu makaya na kwalomu ku nga ri masin'wini ntsena kambe hambi ku ri leswi hi swi vitanaka mintanga liya ya le kaya home gardens na valava va ringetaka ku endla vurimi byo kota ku ti hanyisa hi byona. Se leswi ni nga sala hi timinete tinharhu leswi mi nga swi kuma na swi tiva ku mi tirheli hina ntsena min'wana kambe no teka xivutiso lexi hi mhaka ku n'we mi va kwala kaya mi ta va mi swi langutini na swona hina mi vone ku tinhlayahlayo ta hina ti fambisa ku yini hina ni va vulavula ku ririmi leri mi ta hi hlevisa vakon'wane kambe swi nga ri tano lexi xi nga humelela hi kuma leswaku vanhu lava va vulavulaka ririmi ra ku fana na mina na n'wina ku nga ririmi ra vana va maboxandleve na vatukulu va maboxandleve ra ku fuwa ku tlula tindzimi hinkwato ta misava hi kwalomu ka 4.7 wa tiphesente ta tiko hinkwaro. Leswi swi vula leswaku loko hi ri na 72 wa mamiliyoni loko hi ri ka 10 ra tiphesente a hi ta va hi ri ka 6.2 wa mamiliyoni. Se leswi hi nga kwalomu ka hansi nyana ka 5 wa tiphesente swi vula ku ho va kwalomu ka ku hundzanyana 3 wa mamiliyoni wa vanhu lava vulavulaka Xitsonga. Loko se hi boxe sweswo muhaxi swi vula leswaku hi le mahlweni ka vanhu lava va vulavulaka Xiswati, Xivenda na Xindebele lavaya va na tinhlayo ta le hansi ku tlula ta hina. Lava va nga emahlweni ka hina i vanhu va vulavulaka Xisuthu xa lexiya xa le Lesotho na le Free State. Mazulu vona va le mahlweni hi ririmi. hayi min'wana ti hayi ya khensa swinene mi ta hi khomela ku vulavula na n'wina riqingho ri kha ri nga ndliswana a hi ha sindziseka ku bula na n'wina loko mi humese swiviko swa muxaka lowani na hina a hi khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ni tshemba ka xa ha ta ya mahlweni xi hleriwa kumbexani swin'wana swi nga tlhela swi lava ku hi ta vulavula na n'wina ku ya mahlweni kambe ku fika sweswi a hi gimeteni kwala ni khenseni min'wana ku khensa mina muhaxi ni ku khensa vayingiseri na ku tshemba ku hayi se hlantswa ya mina yi le ndleleni vakon'wana mi tirhe kahle ngopfu loko swo ka swi ku nga onhi nchumu mi gqivela walowo hi ta va hi kha hi ta suma
inkomo bakhona inkomo bona takets so mintse mgana lona FM FM so mwanati statistician general lava va hetisela xiviko ku ya ile mavona ku swi pfuna njhani loko a hi dyondza ni xikolo va ka hina hi dyondza xikolo hi nghena lomu ku ngheniwako bona ni na hi swi kumela kusuhi masivo ni vula ku munhu loyi a nga swi endla hi tlhaya hi hlamusela a hi tinyungubyisi sweswo a hi tinyungubyiseni ka ni kombela mi swi bela mavoko kwala mi nga kona hayi ngetani futhi hayi kumeni mangu emisava na mixo justice mashims ya mixo edzalini nkowankowa giyani le khafana hina na wena eka 92.6 FM munghana lonene FM makombandlela hinkwaswo swi vulavuriwa kwala mara loko mo languta ndzhaku ka ti-elections tin'wana tin'wanyani hambi ta phati hambi i yini vanhu va kona va tsakela tlhelo ivi i tivutisa xivutiso wena xikundi ku mi tsakela ntirho kumbe mi tsakela ku mi ya ku dyini na hi ku mintirho leyi nga kona sweswi khalanga ya tika lerero loko ku ri mina un'wana ni to rhanga ni rila ni nge se teka ntirho walowo hi ku tiva ku na mintlhontlho liya ni nga yi hlaya liya na tiko leri ha ri ta swi kota ku ri lunghisa kumbe impela hi vuya ka nhlokomhaka liya no are we heading towards a failed state ku nga mhaka leyi vanhu va nge le ku kaneteni and a ni vuli ku va pfumela kambe ti-science ta kona onge hi teki dyondzo leriya leriya u le ka Afrika wa vulavula na khalanga Pek Mathebula inkomo muhaxa mo hi angula tinhlaya titwa va hlayiwini vanhu mara van'wana va hlayiwanga hambi mehe ma za mi hlayiwa a no vula kumbe njhani ntiyiso a ni ku ta tshama wu ri ntiyiso mara mehe a ni hlayiwanga na ku va vona ndzanga ni va vona loko va vulavula hi nhlayo ya ku ya tala le Gauteng a ni va landza mintirho va landza madorobankulu a ni loko vanhu va ya va karhi va tala na vanhu lava rhangelaku tanihi kumbe vandla leri nga ku fumeni hi ro va fike ri endletela madoroba ku vanhu va ta kota ku va nga ha fambi va le kule va kota ku va ti jikajikela va ti kumela mintirho makaya hayi ku hi ta vheya manyana leyi swi komba yini ku hluleka la fike ku makiwa madoroba tifeme vanhu va ta kota ku kuma mintirho xikwambani la nkamba kona Aye Bootpet na muhumelerisi la vulavulaka exikalavito mara ni la ku hlamula ka liya ya man Florence Razelani ku loko va ta tshama ka ndhawu leyi yi nga Matsonga hi ta akhelisa swi phela yi nga Matsonga ivi hina a hi tekeriwi enhlokweni vurikeni patu lera ra N1 kusuka Joni ku ta fika kwala kaya hi tirhisa rona hinkwenu ivi va ku radio ya hina yi nga ti va hlawula ti-radio timbirhi swi komba ku lavan'wana a va na nkoka wona na hina va rixaka leriwani ra Xitsonga a hi na nkoka na mi swi ni vave ngopfu a hi hlamulekangi mama Rose lani a va fanele va nga zangi va tekana no mi byela va fanele va nga mi byelanga nchumu kahlekahle a hi hlamulekangi hi lava va nga le va ta hi hlamula kwala ka radio yaleyo ku rhumela ti-email swi nge tiveki hi lava ku kota ku tiveka munhu un'wana na un'wana a hlamulekini inkomu muhaxi wa mina hlekani Bootpet na muhumelerisi wa n'wina kwalano a twana ni Bootpet mina la u nghena ka yoho yaleyo ya ku hlawuliwa ka switichi ya na mina Bootpet xikombelo xa mina hi khalanga hi kombela vona va lava va client ya n'wina va Department of Transport yena Radzilani a ta kwala xitichini hi ta kota ku vutisa swivutiso hina Bootpet hi ku swivutiso n'wina mi nge swi hlamuli a mi tshama mi nga ri ka xiyimo xa kahle swo hlamula se a ti yena client ya n'wina kwalani Bootpet hi kombela mi hi kumela vona hi ta kota ku vutisa vona swivutiso leswi hi nga na swona i komo Bootpet ka ku tirhi ku ya mahlweni ehlekana na vaximi Bootpet mina ni ta ku ka liya ku va munghana lonene yi nga rambiwangi leni ku ta kota ku fika makumu a mo endla ku ri loko swi koteka loko mi sungula nongonoko mi vhe mi kombela hina vayingiseri ku hi huma ka yona cause loko ku ri varhangeli ni twisa ku va swi twini leswi nga endleka swi endlekini a swi nga ta pfuka swi ngetini ya mahlweni na minongonoko yin'wanyani ku gungula vhela na swi tiva hina machangani swa hina swi gungula but a ni ta kombela ku loko o huma ka leyiwani va swi vonini varhangeli va swi twini va swi twa na vona ku yi ta mahlweni njhani next time maybe swi nge endleki ku hi nga vulavuli xixin'we masiku hinkwawo khalanga inkomu ehlekani na vaximi Bootpet mina ni ta ku ka liya ku va munghana
Boatpad mhaka tinhlayo kahle kahle yi fanele yi lunghisiwa straight kusuka eka home affairs. Home affairs hi yona yi nga na nkingha leyikulu ngopfu cause ku kuma identity la South Africa sweswinyana swi lula ngopfu so even hambi a hi ho system leyiwani yi fanele yi sungula ku kwale ka ku yi tiva ku hi va mani va nga na ti-ID njhani swi nge hi pfuni ngopfu cause swi lula ngopfu ku kuma hi pasi la South Africa ku va muakatiko kahle loko no swi veka kahle ku va muakatiko wa South Africa swi lula ngopfu loko hala vo busha la ku na va mathewula wa mukula ku na vaakatiko va swi tiva ku hayi bava loyi mathewula loko a fika na loko a ndlula mathewula u ti vutisa ku hawo mathewula njhani wa ku vona ku munhu loyi wa ni mukula ku mara i mathewula na yena wa swi tiva ku mene mathewula ay kora vitsadini la tebele ra ka mina le meta rura mutiseni mfowethu i fana rin'wana vatsongo lava nga rhurhela India malembe ndangu mani hi nga tirhisi swa makula hayi hi nga swi tirhisi a hi tirhiseni va rixaka ra ma-India ya ri rin'wana rito hi nga ri tirhisi no kombela kambe mhakankulu la swa ndleka a ni kuma ku kumbexani n'wana vatsongo lava va nge ti va hi rhurhele India swi nga endla ku ri vona masivu ay kona 0860002543 akhetsa swinene ku mi rhumela ti WhatsApp toto leto nomboro yale ya ntolovelo 0657443911 hi ndlela yoyoleyo ku timingiselo me ku angula ku yini kamenda ka leswi hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus 0860002543 kuna n'wana nga ni rhumela hungu la engeri va business forum a Giyani ve le ku pfaleni mati ku ma nga fikeli vaaki hawu njhani i va mani va business forum i va ma n'we va tiva ku va business forum a Giyani i va ma hi n'we va ma hi vahi ta kota ku swi tiva ku i va mani business forum i va mani va masingita va hlave i va ma hi vo van'wamabindzu musi ni va tiva ku Giyani business forum hi n'we va mani va mi hehla ku ve mi pfalela vanhu vaaki mati laha a ni tivi ku endleka yini kambe loko mi ri koho a hi mi twenini hi ta kota ku twa ku yisa ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo na we mingiseri loko u ni rhumela vuxokoxoko kahle ku business forum leyi va mani hi ta kota ku ya hi va lava hi twa ku va ri yini vona loko va angula kambe ku na mingiseri loyi nhleka minjhani papa hi pfukile hi ngo vona hi pfukile i khensile loko mi hi bela riqingho papa mina mi ri yin'we ma a ni lava ku ringeta ku kombisa lexi nga hi tumbelela laha hi manana Radzilani okay okay mi twenini hikokwalaho ka yini mi lava ku vulavula hi vona ni vulavulaka ka issue leya ya ku va Munghana Lonene yi nga hambiwangi ka inani liya ka event liya masiwa a hi mistake because ani loko hi vulavula hi i-client phela va representa public a va represent i-private company so xivangelo xa ku va va ri na ti-issue leti ni nga vulaka ku hi ku ya hi mi i grudge ya leswiya swa le Nazareth because loko mo langutisa 90% ya vanhu lava tshamaka amopani leyi mopani yi nga va openly ku ri a yi support issue leya ya ku va tlula from N1 to KZN a ku ri majority ya kona ku ri vanhu va Limpopo lava 60 to 70% ku nga Matsonga lava a va kumeka amopani mopani yi vulavule openly so va ha ri na that thing va swi tiva ku ri Munghana Lonene yi representa 90 to 95% ya Matsonga kambe a va ri Giyani musi September khale loko ku te tatana fikile Mbalula hikokwalaho ka yini va ta va nga yangi loko ku a va nga ta va nga yangi loko ku ri ku impela na va na garage leyi n'we vulavulaka yona tatana Mbalula or manana Radzilani
manana Radzilani a va ri a Giyani Stadium loko ku te tatana fikile Mbalula va kha va vulavula na swirho swa ANC a va lo delegatiwa a ku nga ri a va nga lo volunteer Mr. Wanjani n'wina ko Mr. Wanjani avo boheka a va representa ANC so loko va teka xiboho xa ku rhamba ti-radio stations a ku ri a ku ri boho a va teka xiboho mara ka timhaka ta ku va ta hala a swi boheka ku ri ku ve na a ni masisa ku ri ku va suka va avo ti fambela ku va ya a Giyani Stadium kati loko ya ntiyisweni hambiloko vanhu va lava ku tumbela ritivo vo ka va nga yi langutisiki hi ku olova na va ti byela ku ri i mhaka ku he machangani swi ku swi sukele kwalaya a swi va khomangi kahle because ti-representative ta mopani va vulavule openly on a public TV station ni le ka ti-radio ku ri voho a va yi sapoti issue liya and loko ku lava ku tekiwa switepe swa ku ri vanhu lava va nga fika va jika le anesrec vanhu lava a va phusha ngopfu a ku ri loko mo langutisa a ku ri Vatsonga so that thing ingaku a yi va khomangi kahle i mavonelo ma mina mara I'm very convinced nemetwe inkomo ai un'wana mingiseri i komberile ku a swi koteki ku hi huma ka yona va swi twile varhangeri swi nge ngeti a swi koteki ku hi huma ka yona ke hi ku ve varhangeri va yi twini yi nge ngeti ha swi tiva leswaku mirhi leyi hanyeke kahle yi kota ku langutana ni vuvabyi no tlhela yi kota ku hatla yi hola ku kamberiwa no kamberiwa TB i mahala loko u ri na ku khohlola loku yaku mahlweni na ku twa xirhami kumbe ku dzuka nyuku navusiku u fanele u kamberiwa mahala no kamberiwa TB fonela riqingho ra rihanyo ra tiko ra rixaka eka 0800 029 999 emakumembiri minute ntsena ku bila ora ya 13 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xikala vito nhleka minjhani epfokeni n'wina minjhani papa no epfokeni ma a ni lava ku nghena ka leya hlayo ngopfungopfu ka mhaka ya ririmi ya ni twi vanhu va ku tala ngopfu va hlamala hi mhaka ya ku va xibunu xi vulavuriwa ngopfu laha tikweni I think mhaka yin'wana leyi yi endlaka swa ku xibunu xi vulavuriwa ngopfu loko mo cheka a swikolweni swa hala Gauteng na swikolo swa tiphurayivhete ku dyondziwa ngopfu xibunu na xilungu ririmi o kumbexani tindzimi ta vanhu va ka hina a ti le ku dyondziweni leswi I think i nchumu wun'wana lowu department ya education a yi fanekele yi swi chekisisa hi mhaka loko mo ya ka tiphurayivhete ta ku tala ku dyondza xibunu swo va swi kha swi boha kahle leri nge vana va hina kumbexani vana va gina va vulavula ngopfu xibunu than ririmi ra vona actually va kona vana lava tindzimi ta vona va nga ti tiviki kambe va vulavula ku xibunu na xilungu ntsena yeah ene sweswo mi swi vula ku na mutswari un'wana a kharila hi swona ku n'wana wa yena i sindziseka ku dyondza ka teto timbirhi rin'we ri fanele va ririmi ra manana rin'we ri va ririmi ro tatisela ku ve hinkwato ti ri timbirhi a heta mana wa yena se I think i mhaka leyi department of education a yi fanekele yi chekisisa yo yaleyo kambe loko va census va vutisa ku i dyondza tindzimi ti xikolweni kumbe va vutisa ku i vulavula ririmi rihi kaya so a ni ku ne le kaya phela ni ta nyika xikombiso vana lava nga kulela hala majoni a khavu ya Limpopo hakanyingi va ri ni huma la loko va ku u vulavula ririmi rihi u ta ku xibunu kumbe English ku hi swona leswi a swi tivaka tindzimi ta ka hina a va ti tivi se hi yo mhaka ni ngo department of education na yoho a yi fanekele kahle yi vitaniwa ku va yi ta byeriwa hi timhaka leti nemetweni ntiyiso xiviko lexi ka vula xi ta lava sweswo ku hetelela xi hleriwa ku ya hi swikhedzakhedza ku fana na sweswi va nga hi byela ku a Limpopo hi tlhelele ndzhaku loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati sweswiya swa ku taniya i ntiyiso leswi mi vulaka swona
yes because loko mo cheka na kola xilungwini swikolo leswiya swi vuriwa ku very i model C leya swa khale most a ku dyondziwi tindzimi ta ka hina ku dyondziwa xibunu na xilungu ntsena nemetweli papa inkomo swinene inkombo to mina cancer i tlhelo rin'wana leri ra nkoka swinene va ta ku na rona tolo kumbe riqingho kusuka ka xivambu loyi i ri ile ka magomani a ku mhaka leya muprofita ni a hlule kahle ngopfu i tsake ngopfu hileswaku ku ya hi ye ni tlharihe ngopfu mina liya ri nga hatsani ku hey mi ri swi endlise ku yini i ri ni swi a hlule kahle ngopfu hey na khensa ma na khensa ku fana kuma mahungu ya muxaka walowo na khensa swinene na khensa un'wana mingiseri loyi nhleka mahlo wa mina mpfuki mpfukele hi nga vona papa liya ya ku hlawuriwa ka xitici hi nge humi kahle a hi khombo ro sungula ku kholeriwe dokodela Thomas Chauke hi van'wani va ti-MEC kwalawa mi valandini va ta ka radio va ta vulavula va tlhela va teka nkarhi wa vona ingaku loko ni tsundzuka kahle va yilile le ka xikundzu se ku mhaka leyi ku yi basa kahle ku ya hi mina fambani mi landza MEC straight hi yexe tanihileswi mi nge xitici a xi weli a hi probleme hi le ku mi tweni hi tlhe hi mi twa kahle mara i ku swihoxo lexi ni swi vonaka mina mistake leyi nga kona why swo fane swi humelela loko swi fika hala ka rixaka leri ra hina ntsena swilo leswi a swi lonciwa leni taxi ya hina a yi tirhi swi vula ku hina a yi taxiwi se hi lava ku na lava va vhotaka va kota ku swi vona ku a va va tekeli enhlokweni vo lava tivhoti ta vona ntsena se ku hi yi miyela hi nge yi miyeli sweswi mina ni nge yi miyeli mina ni ri wexe hi ku vona ku yini loko va nge seta MEC va ta hlamula ku leya hina radio yona a va yi veke kwihi tanihileswi mi nge se bisa yi weli a hi veke ntlhelo ni nge tsandzeki muhaxi wa mina ku va landza lava va nga tshama va khonela dokodela Thomas Chauke hi xa munduku xa kona loko ni tsundzuka kahle va interviewe hi n'wina kwala ka radio yaleyi mi tlhe mi humesa marito ya ku aka ndhawu liya va nga kona a ku na vatsonga machangani na a swi va vavi yini a yi khomi ka swi vula ku hina a hi fanelangi ku swi twa leswi a swi humelela leyi yi nge a yi hindzisi kahle xin'wana na xin'wana ne leswo ka xi nga ri kahle hi hina i ririmi leri swi wela ku hala ka ririmi leri vulavulaka hi mina na n'wina a swi tsakisi hikuva va ta va vona ku lava va vhotaka ku a va va tekeli enhlokweni a ku na lava va veka kona hi ku swilo leswi a swi ri swa nkoka radio leyi radio yikulukumba ngopfu i radio yikulukumba ngo yi yingiselaku hi mabiliyoni wa vanhu mara loko va hi pfalela handle mahaxi hi ndlela leyi va swi ndlisaka xiswona swilo leswi komba a ku na lava nga hi veka kona at all that's why hi tshama hi kha hi rila high and low hi rila hi complaina hi ndla yini ene a ku na lexi va endlaka xona inkomu muhaxi wa mina nemetweni dangi inkomu 100 lo seli baleni minjani swona namhle parliament yo no nithethisa lo angete mitharile amlo thari antsene mina manu vuthari byi byoxe byi ve hamana a vuthari no mo eminete leyi nga sala ni vula leswi timhaka ta ku vana va suka a tindhawu ta vona va dyondza swikolo swikolo swa vona swi va swi nga ri na vana vo ringana ni eko vatswari a va yi ka ti-meeting kumbe ka ti-SGB ta vona va ti nyika ti-reports moni mi nyika xikombiso ni tshama la ka bungeni vanhu va famba va ya ka wayeni ka tliliniki ya ka wayeni va suka le ka njhakanjhaka le ka va xitaci hinkwavo va manyana ka wayeni loko mi ya ni ta survey mi kume ku ve ri no va kholeriwa la health center ya ka bungeni i nge kholeriwi munhu a tirhaka ka mfumo i miyela ene health center ya ka bungeni yini na mina yi khavhara ndhawu yikulukumba ngoko a munhu wo khola loko munhu a ri kona wo khola wo tsala ripoto data health ya ka bungeni yi khavhara njhakanjhaka bungeni xikulu micetweni ma swi vona se vanhu va famba hi tibaki va ya ka wayini va ya manyana le va sukana ka bungeni hi ndzhondzo ya ku ve ri va kholeriwe hi mhani un'wana why mina ni yile vo past 2 loko ta ku xeni ni yise n'wana mhana mina la nga ni siya moya wa yena wu tele ku rhula a ni kholeriwangi ai mhaka ku kumbexani va n'wi tiva ku loyiwani hi luya wele parlamenteni ya rixaka ta hi karhata hayi kona hi swivari
a hi tsale report hi nga pfumeli vanhu va famba va kule hi vanhu lava tirhaka mfumo va nga tirhiki ntirho wa vona wo hetiseka please tsala report tsala grievance loko i nga swi koti ku pfuneka switepe ni tshama ni vulavula hi swona le xiporiseni ni vulavula hi swona ko talo until to the president a ri siku munhu swilo sweswo nemetweni no se munhu wa nga onhe swilo va ku vanhu hinkwavo va onha swilo ti-health center a swona sweswo ku ve mangu tiva munhu loyi va vulavulaka yena mi ni byela hi nga ri moyeni hi ta kota ku n'wi vutisa ku wa swi tiva ku vewa u hembela mani ni vula i fana tiviwa i valo kola mi nga kholi swi swa mfumo a hi swa n'wina mani swa mfumo swa hina se loko mi khola i ri mutirha la mfumo ivi kholela hayi kona mi nga kholi swi swa mfumo mani noko loko a humerisiwe ncindani Eric Mawasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana kambekanengoko lowu fanaka munduku kwala ka xitichi lexi Ike Ngobeni va kwala tatani Ike Ngobeni ni ngo fundiwa mi twa ku tirha ka mfumo hayi a ni na ku lomba mali kwa swi swo futa ku na problem mata mina ni fana na va hina na lava ya va ku hileswo swa ku loko i swi langutisi vona kahle mali ni vula ya patu yi lo hela i twa munhu ka a bank veri ku ta nghena yo hetelela ku nga ri khale kwala ni visi vona ka hayi ayar la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi